Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yuak kloy ki kubor na ke jela. Usembut Menteri Rangba bedekmi ru ya ketenat Urban Affairs ubak senyo bahalang dhar ulai tu cekin nong patai kubor bana kalian ke sorkar jelak ladep IPOR ya ke Harajan Panchayat Committee HPC ban IT ke jubab hapok shipoteri uyayong halor ke jing terwa ban penken rea ya kilai spa sapu artli ki yang na themator syaka jaka ablabo dak Shillong Municipal Board SMB. Ya ketika rai la shim hadien bedep shong jing lang bisha benya halor ki kam jong ketenat. Kat ba nakaliang ke HPC kelapuan por syu nak sorka du live nai hendai nakaliang ke sorka lingba ketenat Urban Affairs ki klem pediang syu ya kani ke jing pan por jo ke HPC. The best thing we do that. Ngimmi jaka ban long wakan. We have to come with a good project. Mbak, lati kenapa kesorkat kan Kajing model. Kalau ada di bawah kita besar, kita berjalan kalau kita illegal, kita illegal settler. Ya illegal kita ngim kensho, ngim ya kensho akan kepada 342 families. We will go ahead with that. Ya illegal will just get from my things. Okay. Kamu kebesar kalau bayi ini kita genuine, nak kita illegal settler. Illegal settler tapi arti illegal teh. Ya illegal kamu ni kering illegal. Ini kan ini kan cuma. Simple as that. Kita kira lo willing nang gitu bakin mi